Mama akwaba emfa umbra Ghana SM TVGH so wofre me adwoa searching ebusuafo owura odi ahenkan journalist na odi ne djuma wo despite media me chere Peace FM na odi ensem bia to a o chere say the way Ghana for former president na Nana Addo Akufo-Addo no enye kra na ye na enim say na no na His Excellency the former president Nana Addo Akufo-Addo etonsa efre otumfo osei tutu Abebio the second and any di nkomo na otumfo de nsem bi etudwa say obeye de obetimi na His Excellency John Dramani Mahama so aba otra so na nsem we beto odwa no na eba graphic him na odi ahenkan eka che Ghana fo no de techi na oche say the way Ghana fo treat His Excellency Nana Addo Akufo-Addo no it's not fair. We are treating him as if he's obeye president no anya hwe but this same man and the free SHS by a bin see history Ghana history bin see that Nana Addo free SHS by say na be a enya for mobrofo from Mugu street so ebre be kobi afia de ntina papa mu ye ne say yentie nsem a odi ahenkan e de etuya ajeje won kwa na fe na wotumfo kasa ma meche makoma tom ye mpa se akora wa ba betra fie wa be bi enye se obetima ni nyina de na peso ya mo de na peso ya wotumfo na nkasa wa too symbolic yempanifo politicians nkwan go so no nyonku politician mu a wogu nanim ase poto se Nana Addo kwatina fie yenya sempan kanfa papa hu da ye verify ne chance wa baifo wanye bibi pa bia asa Nana Addo ba asa wa mobra kura asa nkwa medi mampani kura nkeye wawura wei ene odi free education abre the whole Ghana ebinsi Ghana bakwasemu da Ghana mampani o ta konyosi otu mu tan won wo ye circle Dubai interchange ye to no ya dwene mu ofin dodo tambia bone nkwa Nana Addo tiwei pokwasi interchange efiju ofanko kopim poku ekopim se omkwan papa we nanya kukudo de ne sakai enso ya so Nana Addo mu engangane ni party for omo post no ebi mo omonim tisem de ebi omo anya post no omo nya post no kwa na twana da party say I'm telling you Nana poya no wo jubli house when anse mo ka fa Nana Akufo-Addo adwansafo won into otumfo e de ehye nu nkran se akora utimi nyani nyina baabi a wo yedu no mampani so abai His Excellency John Dramani onso beto aso mampani ono so wi a oba kohome omo home sa enwoma pa mu ye no umayanka John Dramani Mahama obai ya sabin predecessor eyi enwoma bo okofom ne ade ade pa ne ya bo baba so ne eso mu kran yanko aye mind de ye so yempanifo mu atenie nzemfo ne bekafo mu ho de no otumfo kire se onu no ya santima wura wotisika dwakofi so nyansa ye ton konto bi da Monica sa yenjima ne yensua ne yenya sa adwesam na yo kromu ano kwa aketo aso na Addo mu a no otwara da pa ena bonsam obedi yeso utiri so sam wo baba na Addo ankampe obetimi kana se mase ya wo no gina ho don't mind them eno me se me hwe otumfo video no mani agye mani nya tetensuo se Nana nyankwada won or the unity or na en unja mampani kura kan His Excellency John Dramani Mahama ka say otumfo you be a odinka bom odi odo e be odi speech fa Akufo-Addo fie on be odi speech fa fe Nana Addo tina konwom na oboni tiri nkosi wakwatina fie verification kwa munyi enipa ni bi ye boni aya baifo Peace. Mama so abusiafo e Daily Post the bokata no e tama so mama fa Daily Post mra na ye nuanom NDC for kan say enye nokre eye hurudo radasem to the point kura say almost say enye Mahama ho hwe nti o onyame ncha de e na judgment ne bae ni ye ko hu John Dramani Darega Mahama ninua Samuel Adams Mahama edi wom any one popular UK actor any other people are omo bon sa de wi mu na se Airbus no se utifie na wo hwa me na wo nti ase a me ka kire wo ne dia ede Airbus ne bae Ghana ban ebere bi suma John Dramani Mahama government official 1 say on your man anim ni enkoto plane okay John Mahama call ye no eno ni nua Samuel Adams Mahama utie
Eco form company and an entity and na omudi mediate between Ghana and Airbus. And I'm sad we intino. Ebema Airbus etia den bribe edema womo a omudi business no ebromo no. In this case, John Mahama. Nanso Western says that time no ye vice president intino. Na nya dia John Mahama betumi aye den, ebetumi di ni din aye den akwaji sense ka no. Utie, enti odi ni nua ni si awo na kwan o ma ni nua ni di si awo ni. John Kronfo Mahama ekofa Ghana for passport. Edema ni nua Samuel Adams Mahama se oye Ghana ni. Okofa Legon for certificate. Edema ne se ni nua no akọ school ewo Legon. Ewo bra boy no uncle school wahada. Yakura de ni enim. John Mahama ya na obeka kire ye se. Ebre bi ya betwa muko. Missionary fuo bi ba sirem. Those times no asora fu Catholic fuo yi. Ebi ba sirem. Na one ba sirem no. Ene wo mu behu wo brada no. Na wo brada no the way o serve mass ne sa na me ntina ye won fe. Ene wo adapt ne se sa de do ko UK. Nti nkwala brem ene ye de ne ko he. John Mahama krono a opeso obo Ghana mainti no. Otumi ma ni nua na be ye Ghana citizen with Ghana passport. Eno nkoda nchen. Passport no ye frɛ bibi guarantor. Dia o guarantor sa passport no edema ni nua Samuel Adams Mahama no eye no other than John Dramani Mahama. Now tia. Say only company echo deal. For those of you who know about contractual laws and those who know about trading, we do this all the time. Say me koto adie ewo kakari TV ho ebia me pese me koto mic ewo kakari TV. Na say me pese me teach obo a say mic ne ye $7 a. Me ne kakari TV ahihye ho say eye $10. Enti $3 na ebeba beto so no me ne na ebeye den ebeche. Enu nti Black Benin yesika e free Airbus for botomu debi. Deal na John Dramani Mahama we free Ghana for ho de bre o no. Eno na ye diska ni bi aka ho na wo Ghana ni a wo hwe me ne a wama NDC e prim wadwene ne wakoma. Wetua seska no. It is simple. It's simple. Se woko na se woko ye contractual law. Oko na se woko se uni obi kwa kodili na opese odi choboto so a enye company na tua wo. Oman na se mo amokoto sa ade no ene ye de ye den ye de to so ye den e de ma wo. Nanso eko wi akire no na John Mahama etumi ama ye de 5 million euros. Afa ni nua no so amanage ne card. Na we no enya me Felix a meti hei en America. Enya abronye eneka. Enya obi eneka eye Airbus fo na omo yes e deal no ena omo hu kotwiye ena said ye be ya omo be take plea deal ase ne saying ade na amaye ne me di for na enso me mpese mo be punish me mo nti mo nte so mame. That is all. Nanso yetumi ama nipa adwene